Hojik pali Leingak to pate adu to ada to community khana le chairi myam je hayeng election naksala kan mai community maming sina vote khoma kane ba se masi tambira bane ko tambira bai di hojik le situation jine ne hayeng vote khoma ko dane manipur kan bagi vote khoma moi maram di kai gino ha di ngasai gi kamun tamozon san ngasai ha gi buffer zone je election matam da dum lai gi ne ba se kari gumba hojik Leingak sina by force to at least lambi chapa bau di yan bam jange lek ba khope ya ta su free passes amani jaran nom jange ko election ji phajana tawge khalawa paliba ECI na haitare ko party na hai gum se ba ECI na su election mamang da masi ngasai gi through kani ko central government da haiba highway sing je open na di community huding free da chat pa ya na ba passes ba lobi bam jange ba adungam da da di ko si election je ki jaga da na ki kan na ba vote khomba margi jaga da margi khomba zomi jaga da zomi gi khomba tawkane ba election naksala ga na ko manipur gi valley da na maitai vote khomne ba maitai ji mangal me loisal me hayeng adu tawre da tawre na vote khomgani manipur apun magi vote khomna ba pattern bu lei roi ba yeng ko si yam thi bera ne ba ada akhoi concept di chumba mitai kal di manipur kan ne bi di chumme maram ni kai no aya kan da maitai na big brother kano statement low ga akhoi ni ngak sel la la ki ba akhoi ni puthar ko manipur ne ba adu da hojik lai situation ji di maitai na wai mau gi akhoi gi puya mai tha ba da yawi ba maram ning thau gi ningol ne ga na akhoi gi tawga akhoi imphal da gi ning thau kano na chai rung mana ga chalaga adaga mau da le udana tawga lurel ga pu lai se sugum wari se akhoi hojik gi pali ba ning thau sina mau da chalaga numini ni tumme ya da ge thau no pa chalo ga hala ga ribana ma ka la ka na kharang khar no mo la ko tu di adu gi di value do leite ba adu na sai gi collective manipur gi idea ma development gi election gi political kahani ko methodology ma sagat na ba hona ba da ko masi gi idea of manipur gi ideology se revive to hon ma change ba adu na ta di election som naksala ga na IM su to ana ko gi ni kuki gi su group su to ana ko gi ni maitai gi organization su to ana ko ga na political negotiation oi chathara ga vote to ka ne ba si to hon da na ba formula ma madu tangai phana da ka oye ba if manipur je phajana kan je ai tar de ko adu na ta di manipur di kan gi bi ko maming du di kan gi bi internally di am dislocated oi ba politically akhoi future lei ta ba kano mo oi ka ne na sumai center na ma center na phana ma ju pirak tre expansion je adu ta di maun da sai gi ma si shield mo ina thamakan da ko center gi kari policy da manipur je hingdoi no ai ga si doi no je Jadi kakak nak habis itu mana center ki polisi dan ewa kau ini hingdoi rana trust itu aja. State polisi ki kau ini di kaim tahun dere habis mereka yang siang ewa. Wari buko. Jadi hujik se masih lagi yang nama ek siang babu kai no hai ganda. Nasai ki Cobra Commando sini lah matung dah catat apa any operation je. Sigi detail nasai ki report amta media dah yang ek siang report ai tarik ko. Si mafam jeda si lagi bagi operation tahu ni. Sini hai se kaim ta hujik ba phasana pi de mi em phare ko le chamam na report ra ta koi phangi je si political oi bi ne ba mai action ri se ko then side na ji ba jo hai ke ba akoi government so khang de hai ba mi ahum la ni ra rim support ko je noi pan ba je sigi sizzling report adigi ma gi ngasai gi moi ani do phaw matam da kari khulai phangi adigi kari noi maru palino kadai wai so ino ai je ko bor ra Natraga kam sango maru masada ilo to what kind of operation was conducted in rims ship government na koi song kangan gi dreba aduna si gi je aina hajeni je si macha kar ga tani siden chaw ma am lady was den chaw ko si gi macha sing sida yenga kan da kamai to ga kan da something is cooking election ji kitang naksala di khar ga tholak ni ba tan ja re koi bo yong na dum khara ko ra hre samna da loro je UNC gi President ma ngonda NIA na nasai gi koji kolen gi mi si bagi sida mai mathak te inquiry to ri se sigi detail report ma se kamai na prime witness la kari no kamai no kaim khang de hoi wai inquiry di to mai mathak adu di ko chaw kum khang e wa adu under investigation ne na to ri da du so koi khang de ba wai bu ko adu na sai gi akoi na yengai se kai no hai kan na koi yeng do se kadai wai de yeng do na politically commitment je election future gi election do wai to jala nataga ga sai gi mak na habi peace process to da jaga khara bau di election mamang da lalhan do jala sine do koi praja gi yam phar ta bam di lei ba ko sawai
Tamu sana BJP candidate or Medema resign to say, Madi resign to Yana, Prazadi to whoever she emphasized. So I didn't. Nasagi, Uzikla, BJP candidate sings. Uzila sings. Party politics, they talk over Tamdako. Mana, Mawana am loyal was a Milising of Marie Mangado, Adudena. Political ideologies change the woman deva. Kagaya say local party politics is the economy of Tiparagata with them never. Quasi economy Tipatavino, DPP, whatever party was more put a Karakomatamda, Hayang Moy, Sayi, Apama, Kai Panga Matamina, Nasayi, Sakamta Kaneva, Sakam Oekani Aduga, Nasayi, national level political party, Moya Tayap or Tabak, even Adulek of ZDU Nasir. Oda si Minister ki wafam si kamain thambilingi Shanti Puraknaba ki damakta pamdana purakhan ba pambai damakta PR Leingak to pamdre ne Semkhiba Leingak ni aduna masi Puraknaba hona ba matamda compromise am phok tawroi haiba wafam ni Chief Minister ki thamisi oza gi wena si kamain ubi kamain thambilingi oza jaga khare de digo compromise te sum tawdaw jane jaga khare de di compromise sum tawe hai tare ko compromise taw jaga khare hai ke ko kai je taw ge je compromise taw se Kai to get Ganda, Kuda the Pavia, Towea was a Kakara. Say, Hausi Yam Chow, crisis toys the Lilon Wi Faze. Lilon Wi Faze, Koti Colena Toto, Matung the Lilo Wi Faze, meeting Kinepto gives it. She compromised them, Madame Matamzana, Home Minister Gamaga, Matamzana, CM Matamzana, ROP, I'm lady never Lambizico. The Matamzana citizens in go protect the hotel, Sugumba Christ, so some would get the Anglo talking and however. Some would get out of Hoi, medical college again, Nagang sing do, Palo Topan and Hoi, Adubu, Liangway, me sing do, Madu Highway, the Chapa, Liangway Katanate, timing to the Atopa, Nagaga Marilyn, me Chagamadism, Karato, with the Pazan, you never go. Aduna Hodi, Adu compromise to walk away. Then compromise to the higher demo, Nasing around highway, Madame petroleum Kambu, a question of sing around Pamina, a season of Pamina, goods movement, Madame, Kanatakomatam. Extortion gi matang de mikra NSN gi kari NSN ke IM gi kari kara mikra pha ba ko pa taw se si amu macha jaga de compromise taw de ai tare ko ado masi ai sum khanja masi political ne khal le ai tare for example hojik se ji lambi de di full powers exercise taw se moi dung ngam mi bo se sa I government je ado ukhul lambi de moi exercise taw ngam de ba sa ye 400 gari he na ukhul lambi de lai se longthok ngam de ba adi samay sangsak te na litan bauda gari chamri muk lai bo se ko Masi Lotok was a cookie counter blockade in a murmur, kind of way Lotok Deva. So I did more compromise of the Moeva. Mamding as I gave election Naxal Bugi, Mise at the power so BJP Miniam in the Roses ago. Sometimes the Congress I am put the NPF at the Atopa political parties in say my Magi candidates in Itareko. Kasham kind of active in a driva. I don't know Murmur Ganda as I gave me and my power another Punbato, some look like an election Naxalakodago. Lapping is the correct wave. Some Naxala dinner, some Tato Hakadone, some Kaino the vote bank on Mandine. She Kaino the Ahoy Manipur, the me Pavze, always and every time. Any CSO, not Natraga Imamaya Pai, Natraga, Lekaina, Natrakanago, not protest over them Tolakaneva, any me powder. Kunako Pagera, village volunteer Pagera, even Hoy Mastasing the same arm group Amagi, Kether, and Make Sang Pagadi, Talk the Viago, Aduna Tragedy, who's Moina Pamivo operation models. She did the demand compromise Touroi high sing them Gitava states of La Neva. Yamnak Quidregazo. Election Naxalimatic me Pabaluni. Election Walling Ishida stays Garasset Toroga, Taway. Adubu Nasagi Kandego, Sagi Kayani Kulai Lokapagi Matanzi Muyo, Gandhi, Ainsum Kanzavada, Kabaraka, the Technovate, Kangai Warishan Zavada, Ainsum Uzavada Itare. Manipuri Lutogi Kulai, Pagat Kulai, the Pagat Panamasin, Helagum Neva. Aduga, Helabasi, Kamaito get a police arm Kotaki Lotoki, police numbers and Kulai Mam, do your 3 heavy operation, Kanaka Leve one ever. Or that the Lebaxi Hana later me, Pimum Ziraka, Hosile, Vesinaka, Sineva. They compared to Wamagayariko, Sagi BJP policy Matungina, Haitareko. BJP, a policy hijack particular individual matter way there. Same as anybody in a lay with a Kodika as a citizen. BJP policy Matungina, Zagi Hana Palamba, Chief Minister Amaga, Governor Amaga, Hosik Paliba, Chief Minister Zay. Moy Hungi timing Zida Kanana Hena Kulai, see Lokot Hele, Governor Henbra, Ladinago. The Gi Simam Salon Yang Mamchangeva, Kamu, active in Tabakongam de Nose. Why Bogo? The Gi Peace Puraknaba Semkhiba process ta
हानगी ऑनरेबल बिरेंदु अदुम मासु मागी मतमदा कनोगी अखोगी खुलाई पाइबा ग्रुप अमा सुंया यारोइदबा ग्रुप अमा मासु दुम पीस प्रोसेस त पुथारगा थममंगमी होजि होजिकी गवर्नर लाइरिङै मतमदसु अरामबाई यामग्रब खुलाई अमा दुम थिगलनगी अदुई मतुंगदा होजिकी पालिबा चीफ मिनिस्टर जिसु दुम बीजेपी पॉलिसी मतुंगिना हाइतारे को ngara han mai su KCP ama group ama gi yamraba khulai ga yam mi ma dum surrender to holle adu hagi party gi ngasai gi aina yam ga ide ko hai ba tawi ba mayam sida activist oi ba akhoi khara adu ga yam season oi ba politician dina taba early bird ai ga ta mojo san gum politician khara na yam kana akhoi khatra ngang le re ba si ko season oi ba political party sing je मोइना सुगुम्बा जगह सिंह दा याम काहेना चंगा नैना दना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सिदा मोइना तौरिबसिना मणिपुर की फ्यूचर ओइ नत्रगा ओइदे हाइदि लेदना हेंग लेंगा लाकान सिगी पॉलिसी स्वाइदे स्वाइदा आर्गुमेंट जी तौ तौ दे हाइ तारे को ngahang kanona political party amagi leader amagi press conference ama ui magi press conference da ona taina da mana chaimandana mayam na machum jaba ai da ma oi sauraga ai machum jairam ta di ai pai party pham la na national executive members ai to ke kaina adu bogi thamoi da soksai ai tare moi da ko na aina thamjani di kaino ga na peace process por ko ai je party policy ji makha pole ba Khemchand ju ma ju chief minister amani ko biren na chief minister wa madu ma ka su pham do thadok ninga moi ba so thadok ninga moi ba ko sai gi thadok ninga moi aduga mawon da pham thado pham do thado ma akhoi na hai bi yadre khotre na akhoi gi maru na akhoi gi lai ba valley gi politician jing je ma gi leader si moina yare si o sam na da NBN sing leader wela se man thokong khan ba leader se ma manar ga ko NBN sing je moina pelak traga na heta challaga mai matak ta protest tawse phalong ngam me ba khoi gi valley gi politician maru na mitei me am ai tare ko aduga ngasai gi hojik so adum Khemchand gi mathak ta su moi adum chamana ba model da hai tare ne ko Khemchand ji moi me am na yaraga center gi hapak pane nominate to pane na moi ya lei ne ba hojik so dum Khemchand ji moi khitang songning gan da BJP की पॉलिसी अदु दा काइम येंग दबि दा फ्यूचर प्लानिंग न कइनो इलेक्टोरल ली के हम सोकनी गोकनी काइम येंग दबि दम Khemchand जे फत्रे अदु मा लौथोक न केम हेते तोक्सलकनी न खल्ले बाइदे औना मसी मागी कॉम्प्रोमाइज तौबो तौद बाइब जे माई मखुत लोइ लेरे माना सही आईडी सीएम से ओइरसु याय ओइद्रसु याय न खल्लगा तौराबा अदु मागी मतम सिदा माना मणिपुर की दमक लेदना को जगह खरददी फिलअप तौंगमगद्रा अदुगा पॉलिटिकली येंगदादी ngasagi maitai gi political ideology natraga magi ngasagi phirep hai tare ne ko phirep ji lei to dong to ba di leadership se akhoi na hai ba ya da ta di state policy ga future plan ga kai mieng do dum leader se phat ke ta sin do ning bi birendo kuki ne sin do hai ma thak do dum changsel laga dum ngasagi ke ta maitai ne dum biren sin do ga en to ga dum nam na dum लौथोगा गवर्नर की रूल अदुम तान की भी अदे मो लेगाक से पामे ना मो लेगाक लेत्रे फत्ते से लेगाक लेबा दका ओइरे ना प्रोजेक्ट तौ याद्रे अदु तौ याद्रे लेदना को अदुदा मो Khemchand जे मो पोरकपा अदु Khemchand की मतम सिदा ऑनरेबल Khemchand की मतम सिदा पार्टी की लेरिबा मेंबर सिंग अमदी पार्टी की कनोसिना कयामुक सपोर्ट तौदोरि के हाबसे सी याम चैलेंजिंग नेबा अदे अनिसुदा सिदी तामोजन सने न खंगनी हजिक बीजेपी से इलेक्शन की याम कन रेडी तौरिबा सिदी याम क्रिस्टल क्लियर ओइन हाइने सेबको मरमदी बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी अमगा मागी टीम अमगा हजिक डिफरेंट जगह दा चतना कांगपोपी चोचामपुर अदुदा चतना खोतना तौदना इवन गसी तमेंगलोंग चपो मालेको तमेंगलोंग की बीजेपी मंडल जिंगा उनादना हाना तवम दब थवा आतने बसे मंडल गसे उनादना खोतना मोय गसागी हिंदी दा आय जागरूकता गा हाइब्रा मंगफाउना बा आय मिट पांग बा आय दा अदुगुमगी मवंगदा बीजेपी से स्ट्रेंथन तौनबा मोय होति होनारिबा अदुना ताकुदे मोयगी लीडर से ngasagi Khemchand na haiba ai compromise tawai haibisida party ki office na mangonda full support tawrira adi leidana peace process ta tawrongadra na ai chawkomadi khale hai tare ko adubu ngasagi mi phaba punba natraga justice for haibse sidi election naksal ege magi taptharakani mamdi kaino ga na mi phaba matamda magi vote mangodo adum yengakani thadokani bui wakhal lakani ai mara phage hai gasu se kuki gi mi mara khange na khalase ba नेमजागी गेन होगी मीने न खल्ले सेबको माना फाना थारो काना अमदुना मु बीजेपी की वोट बैंक दु येंगा फादनबा मतम खरदि लैथोजे खोतोजे हाइवे पोल लाकने दुन सी याम कॉम्प्लिकेटेड होइबा तामोजन सन होइने न खंगनी याम थि कॉम्प्लिकेटेड होइबा सिचुएशन ने मान फेस तौतोइसे इलेक्शन नक्सलकपा कमिटमेंट गाकपा चिन खुद का मानबसे याम चैलेंजिंग होइबा सिचुएशन ने नबरे याम नंगाइजे अब माना सु पल्ले जा खोगी
sakar semaning deba akogi famse kalak pa haidare political gi oiba dugumba component yawi ena palle mai statement asu duma aduna hojiksi lairi basi kari freb laurige pawafam dum su laire aduga hojiksi pi se restore tongna honarakpa matam seida akogi IDP singi su mahakna dum phajana pankibani aduna pi se restore tongna honarakpa matam seida IDP gi su simadi mase solve tawdana di manipur de pi je normal chi si masa masa mimda moi hanjal handa taragadi kana ngasai gi restoring pi sar koi part am di chaung hole duni mase oithok pa yaroi da poni haitare aduna haiba posi chief minister ga thambe statement si adukumba akogi panghai da haiba statement oina ground situation se kyam gamna concern tawraga hairak panu haiba gi potu masu gyam thina naina pham to imaram di sigi compromise tawra haiba gi matang da su ja sing asu thambire compromise tawba masung tawdaba pham tonga area mayam am laikre loina tawhan akoi mayam sing kina di compromise tawhaning da ba adum justice deliver tawhaning ba mafam da su adumak akoi lailon ba phai achokba ki hasu laire akoi pulapna ga surrender tawra thado khiba moi chamo ki mafam ga su adumak laire aduna hojik sei oja su thana lakche gi thugaina bhona ba mi sing ji kem shanti tawra hadu buji akoi na hek horak padagi makok tige koi na VGP ge MLA mayam na separate administration talaga laini aduga masi seida akogi law breaker mayam singama thengkhang kya da phajana koi action lokotana punishment pi de na chat kibagi asi mayam pot am laikre tuna lan biya da ba moirangal loiba palen da loiba national highway ani thinga laipa mayam chat pa ya dana lairi posi masi puna maksi kanana tawhan bano haibe wahang si hanjin jo hangaga laire aduga marak sida deputy chief minister sauna akogi resign ta holabagi post lairi ne duna Central Security Force singda kogi ozana tan so thambi ki matam puna makta yanadriba kanglup ani gi marak irang hauri ba ma da haita dum tongsilaga leibegi kanglup amana yam pen da be form si koi toina tawrakan equally tholak pa thodok sing equally address tawdi habegi tawi yamna recent incident da kogi yum mai myam tha ki be pot su leire aduna no compromise hai ba form si akoi oza santre lakse gi oza masi de uzan su mamang da political gi so hyper highlight taw kimne duga moi gi manung du da yana da bikhan da MLA mayam ama su akoi gi kano da gi speaker da gi hauraga akoi gi MLA Susendro da gi di akoi gi mayam mathang haina ki ba mayam am leire duna no compromise hai se ta sengna akoi gi peace gi strategy makak langana ba du gi determination du ga hai bana traga election tu naksela pona moi gi rigid political position ama hai tare adom da meeting thamakan da sagana ba election na katang connect tawraga hai tare adumaina kateng kupna yengba yabra kamai thamidi ai hamdra tamosun sano se hayo poram kata tawjage ko hojiki BJP ki general secretary mana koi chatpada politics vote ki prepare tawri hai je tamosun sano imo adu thaja thamono ai do aina thaja ba thammi hai ge leite ko BJP ki mai di vote ta prepare tawle re thabak to tawdo thabak to tawde ai ne ko aina hai se hamda du clear tawge ko aduga ani su da aina hainingi se hojiki keno ne ba strategy ani ne ba akhoi ni yeng du se amana vote se naksala ko dagi sai gi moi gi community politics na hen strong oi thok kidana magi thabak to hum thok ba se mo moi ma thok to jingam gi da bi ai ne ai je ko so ngam gi da bi ai ba mam di environment sing dum ngam gi de ba dum mayam jang na dum kauthe na dum loisan gre ko governor ngam gi de adui mamang da environment sing ma anusia wiki yam kan try to me people committee ga sem dana ko kem to ngam gi de wai bu ko masi party policy ne lawe bai na party gi ngasai gi thaman janglen jina Delhi de inba de thaman janglen da pirak pa party gi future je moi gi party gi future je moi na kamai ni yeng ni agai je ne hoi chamam nei je party gi future ga pam dra jala ba se yangom johnson resign to ko se party mang je dro yangom johnson gum mi ma party na mang ma hai ko se si gi future je moi yeng dra ham ni da adagi moi new candidate khar su loksan ni nam ga ne dak zo moi gi flop candidate ma yaw ri ba khoi na maming bo khang da ba ai tare 40 MLA Valley ki lebi ja se de subra je anchor ni dana mi ge maming 40 MLA se de khut thina je ne ho ji ba ne ta kwa maming kya hai ngam ni traw nga hai ngam dro ngam moi da ai ju ngam moi taruk tare ta tat khini mi maming kang thokra ne ba BJP gi hojik le je 30 gum ne na tra only popular MLA khara gat ne ba adu na moi hai replacement ju tong ni ka ne ho se aura moi de le moi ba strategy se election naksal ko ta only few things ne ba tamu se hai chu me ba Number 1, akoi gi community sing jidagi moi gi apam khara pithokpa negotiation je da lak doi ne ba mamang de election naksal ko thingi NSNIM gi framework se moi kaura ga wari saraga handa ki dari loisal lage NNPC yom wai sani Nagaland yom wai sani hujinga Eastern Frontier Nagaland gi model da territorial council de kitang wang ba natra kitang name ba gi model da wari sai adigi election naksal ga na moi su group ko ni su group sing duna mo ngasai gi akoi gi kai ni akoi da vote ka han da di noi gi support to ge khot ke na moi ha ka ni sumba
makal gi strategy mayam ama moina yala ga puri ba ai hai je ko si marak sida either mana ngasagi mawonda lei pali belengak sida khoi yeng doi si expansion ma song lam dre center na ma center na phana ma ju pirak tre expansion je adu ta di mawonda sagi ma si shield moina thamakan da ko center gi kari policy da manipur je hingdoi no ai ga si doi no je je ka kana habi du mana center gi policy da ne ba koi ne hingdoi ra na trust si doi je state policy gi oina di kaim to ondre ai ba mai gam shenge ba wai bu ko adagi hojik se masigi na mai seng ba bu kai no hai ganda ngasai Cobra Commando sini la matung da chatharak pa any operation je sigi detail oiba ngasai report amta media da yam make seng report ai tare ko si mafam jida si lei bagi operation to gani sini hai se kaim ta hujik ba phasana pi de mi em phare ko le chamam da report ra tare koi phangi je si political oibi ne ba make seng ri se ko then sini na ji ba jo hai ke ba akoi government so ang khang de hai ba mi ahum la ni ra rim support ko je nongoi pan base sigi sizzling report adigi magi ngasagi moi ani do phaw matam da kari khulai phangi adigi kari nongoi maru palino kadai wai so ino ai je ko bor ra natraga kyam sango maru masa dai lokthoi what kind of operation was conducted in rims si government na khoi song khangan gi dreba aduna si gi je aina hajeni je si macha kha ga tani siden chaw mayam lady was den chaw ko Sigi macha sing sida yenga kanda kamai to ga ganda something is cooking election ni kitang naksala di khara tholak khini ba tan ja re akoi bo yaw na dum khara kauraga heri samna da loro se UNC gi president ma ngonda NIA na ngasai gi koji kolen gi mi si bagi sida mai mathak te inquiry to ri se sigi detail report ma se kamai na prime witness la kari no kamai no kaim khang de hoi why inquiry to mai mathak adu de ko chaukum khange ba adu under investigation ne na tawri na du so koi khangde ba why bu ko adu na sai gi akoi na yengai se kai no hai kan na koi yeng do se kalai wai de yeng do na politically commitment se election future gi election do wai to to jala na ta ga sai gi mak na habi peace process to da jaga khara bau di election mamang da lalan doi jala sine do koi praja gi yam phar ta bom di lei ba ko sawa tamon se ne BJP candidate ro me ma resign to se ma di resign to ya ne ba praja di to ro ba si yam phar tai swai de na sai gi hojik lei ba BJP candidate sing se hojik lei sing se party politics te to ko matam da ko mana ma wona yam loyal je ba mi lising ahum mari manga do adu de na political ideology se change to ngam de ba ma ka ga sa hai do local party politics ka is the economy am thi phar ga to udam ne ba khoi se economy thi patta ni na ho je DPP wagera whatever party we no moi vote e kara ko matam da hayeng moi sa ye apa ma do kai phanga maktab ni na ngasai gi sakam ta ka ne ba sakam oe ka ni adu ga ngasai gi national level political party ga moi ga ta to thabak to ta ngam moi even adu le ka ho ne JDU gi nasir se Hoji ma Bihar se JDU de ma pan kal libne center de su kal libne ba nasibu kai to ngam mi gem da hai na je beta then adu ma regional political party kai to ngam mi ge ba NPP gi negotiation kan ba de gi regional ketang kan ba de gi moi mantri im phange ko natra adu ma kha ta moi expansion kem to ngam de ba adu so ai wa khan da mantri do thamoi su ka su pelam do man de ma won de funding gi issue hoji manipur da 15-20 crore ma thakta project laiti hoji state funded project hai tare ko achoba pore 100 crore project ga amta laiti hoji ado sigi telama matam sida karam economic angle da peaceful wise karam economic angle da thabak pi doino thabak pi ba di saka thabak to gathana te IDP mai man jalan je hai ta di social adaptation ma pi de di IDP mai man ga moi ba kuina sum na panda toan hom le sum thamjala di ma gi economy gi oiba adaptation du Imphal sum lei rene ba so jampur le mi do ma gi business le ma dukan pham ma do mai paisa tan no som de sum lei rene ba som gi poto samga maroi rom ka business ki area de yeng kan da paisa tan rom yeng kan angang school gi problem la ani transfer certificate lo wi problem du la na angang do som na kan ma no ma sing yang khola som na kan da ma na le ra roi adui ma tak su khana ga chaki bna be hanjan ma gi insecurity feeling ma su le ni adai ga ga sum tamo so na hai ba separate idea ma di sum ta bra adu ta da na ba step sing do lobagi matam je yam leitre hai tare ko adu na ai sum kan da matam gi dang telap hai tare tha hu mari ga nga ka da
BJP की इलेक्शन पंडित में आमा मोइसु स्ट्रेटजी दि खरदी चेंज हो माले आई सुम येंग जवानी को कांग्रेस की सु तवे लो ये ना को कई नोदी कांग्रेस की सु मोई इलेक्शन पंडित में हमसे उस क्या लागत्रे बा थाउ संदत्रा लाखिद्रे को अदगी BJP की सु मोई इलेक्शन पंडित लागते बा हदक से अदगी प्रशांत की सु वोट काब दे दी अमुसु कितंगा मणिपुर से खरगा चेक्सल कदो माले को हजी कोई ये सबित पांत्रा तो हाना पंडित होने से एवरी 2 months 3 weeks लाम हफ्ता होनी से लाग लेगा मी उना खोना तो हम तो उगिद्रे लाखिद्रे बा अदुना सिगी स्ट्रेटजी से लास्ट BJP की होजी पाले चीफ मिनिस्टर हाना पालम चीफ मिनिस्टर अमदी सी गवर्नर से लास्ट मोई विक्टिम होन की खंग पोते बा नोइन हाई तब दगी मणिपुर क्राइसिस से थोलिनी गाय मोई मथक तो वैना BJP ना कई हानि को पॉलिटिकल एसासिनेट का तौर को खंग पोते बा अदुना अखोई की दी प्रजा मयाम ना येंगदोंने अखोइना BJP की मागी पॉलिसी से अखोई क्याम कोइना चकनी क्याम कोइना चलोय अखोई वहंग मयाम हंगबम चंगे आई थंदना हंगबने यारोय आइना हंगा अमो आइगा सरकार का कैनोम थबक की नत्रगा करिउम पॉलिसी में तर वाई साइ गोन मचुम जा हाइबना कैम कानरोय बको आई आई इसा इसा मचुम जा लेफम चंगे आना अमै तम जगे ओजा सांतन सुथम बिदे खतंग तेतक नसि मतंग हुजि इलेक्शन की पंडित मैम सु इलेक्शन नक्सलक पदा मांग लाकपदो इदांग सुकन तौरी हुजि की लाकपसे उद्रे अदुना सेंटर की पॉलिसी दा बोइना लेपक वारिप अमदा लौरप खोंगांग अमदा अखोइगी सिदा स्टेट की सिदा हिलाइदिबा BJP की रूलिंग पार्टी जे हिंदुइरा सिगदुइरा हाइबगी पोसिमसु लेदे ओजा जोन लाक्तिगे ओजा नसु ममांग सु पदबिक्रे हुजिक से सेंटर की पॉलिसी दा अखोइ स्टेट से हिंदुइरा सिगदुइरा दुगा इलेक्शन मैम नक्सलक पसिदा ममांग जही दा लानगा लाक्तंगे दा कोइ तौगिबदि पंडित मैम से लाक्तना खोतना मैम लांगना बदो हदकति अम्बु उते सब लेपगा लेबे मोन हुजिक लेसे दुना हौजिक से लेरिबा सेंटर ना मणिपुर की दमकता अखोइगी चथरइबा तौरिबा पॉलिसी सिंगसी इलेक्टोरल कैलकुलेशन जिसने हेन इन्फ्लुएंस तौबगी मसक उबिब्रा इलेक्शन नक्सलकपसि कोइना करी ममी उबि याम क्लियर दा हाइजेगे को अखोइ हुजि लाक्तोइबा इलेक्शन से सिदैदा हुजि पालेबा लेंगाक त फते फते अदु तो यादा तो कम्युनिटी खना ले चाहिए मैम जे हाइंग इलेक्शन नक्सला का माई कम्युनिटी ममिंग सिना वोट खोमा कने बसे मसी तंबीरबने को तंबीरबाइदि हुजि लेइबा सिचुएशन जिने हाइंग वोट खोमकपदने मणिपुर कनबगी वोट खोमंगा मोय मरमदी कईगिनो हादी ngसाइगी कमुन तमोजोन संगा साइ हाइगे बफर जोन से इलेक्शन मतम दा दुम लेगिने बसे करिगुम्बा होजिगी लेंगाक सेना बाय फोर्स तोरगे एटलीस्ट लंबी चपबौदी यान बम जंगे लेक बखोपे यादा तारजु फ्री पैसेज अमदि जारन बम जंगे को इलेक्शन जी फजना तौगे खलवा पालिबा ECI ना हाइ तारे को पार्टी ना हाइगुम से ECI ना सु इलेक्शन ममांग दमसी ngसाइगी थ्रू कहनी को सेंट्रल गवर्नमेंट दा हाइबा हाईवे सिंग से ओपन होइना दि कम्युनिटी खुदिंग फ्री दे चप्पा यानबा पैसेज अब लौबी बम चंगेबा अदुंगम दा दि को सी इलेक्शन से कुकी की जगह दना कुकी कन्नबा वोट खोंबा मार की जगह दा मार की खोंबा जोमी की जगह दा जोमी की खोंबा तौरकने से इलेक्शन नक्सला गाना को मणिपुर की वैली जिदना मैतई वोट खोमनेबा मैतई जे मांगल में लोइसल में हयंग अदु तौरेदा तौरेना वोट खोंगनी मणिपुर अपुनबगी वोट खोमनबा पैटर्न नु लेरोय हयंग को सी याम थी बेरानेबा अदा अखोई कांसेप्ट दी चुम्बा मिथै कल्लदी मणिपुर कन्नी हाइबदी चुम्मे मरमदी कइनो हाय कांदा मैथैना बिग ब्रदर कनो से स्टेटमेंट जे लौ गा अखोइना ngak सेलगा लाखिबा अखोइना पुथरको मणिपुर नेबा अदुदा हुजिक लेइबा सिचुएशन जिदि मैथैना ना हाय माउगी अखोइगी पुया मैथाबदगा यावरिबा मराम निंथौगी निंगोल ने गायना अखोइगी तौरगा अखोइ इम्फालदगी निंथौ कनोना चनाई रोमना चलगा अदगा माउदगा लेउदना तौरगा लुरेलगा पुरा लाइसे सिगुम्बा वारिसे अखोइ हुजिकी पालिबा निंथौजिना माउदा चलगा नुमिनिनी तुम्मे यादे के दौदिनो पब चलरोगा हलागा पब चलरोगा रिबन मका लागाना खरांग खर नोमो लाकोदुदी अदुगी दि वैल्यू दो लेतेबा अदुना साइगी कलेक्टिव मणिपुर की आइडिया मा डेवलपमेंट की इलेक्शन की पॉलिटिकल कहनी को मेथोडोलॉजी में सागरना होना को मसीगी आइडिया ऑफ मणिपुर की आइडियोलॉजी से रिवाइव तो होना चंगेबा अदुना ततादी इलेक्शन जोम नक्सलागा ना आईएम जो तोआना कौगिनी कुकी की सुग्रुप जो तोआना कौगिनी मैतै की ऑर्गेनाइजेशन जो तोआना कौरगा ना पॉलिटिकल नेगोशिएशन में चथरगा वोट तौरकनेबा सी तौहनदना फॉर्मूला अमा मधु तंगाई फदना दका होएबा इफ मणिपुर से फजना कनजे हाय तारदेको अदुना ततादी मणिपुर दी कनगिबि आइ को ममिंग दुदी कनगिबि आइ इंटरनली दी याम डिसलोकेटेड होइबा पॉलिटिकली अखोइ फ्यूचर लेतबा कनोमा ओइरकने न सुमाइन थमजगे Okay, Oza. Thank you so much. Yang President Thambire Oza na khoi closing remark ta suduna